Meninggallah anak Nabi Ayub tu kan nama-namanya bu. Anak tu rancak-rancak. Nggak ada orang Surian serancak anak Nabi Ayub tu. Tu ibu dan bapak. Yo rancak. Ba rancaknya Ustaz. Hidungnya coda suntungga. Pipinya pauh dilayang. Dagunya labah tagantuang. Bibi tipi hasam sauleh. Bulu mato samui beririang. Gigi putih co bintang timur. Abuaknya panjang mayang taurai. Tumiknya co talua buruang. Batihnya co parui padi. Pajalanan siganyu luluat. Pada pai surui nalabih. Alu tataruang patah tigo. Samui tapija indak mati. Itu kriteria gadis rancak di Minangkabau. Kalau itu kriterianya Pak, harus serupa itu ke dicari bini. Ndak kawa bini ya Pak sampai mati.